بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا سنة كان قشتنا أويك سزدة بردن لبين سزدة كان كدابنشي إنزارة أو جارة قشتنا أويك عندك سنة لكاتي تحيات تشهد كتحياتي داخلي عندك سنة لو أنا إن شاء الله دينا خزمتي بله. من السنن في التشهد: أولا يسن أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمنى، وهذه الصفة يفعلها المصلي بعدما يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصفة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وحديث عائشة رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فسيأتي بيان صفته. بله. لا سنة كاني دانشتن لبو تحياتي أويك أتو بيتسا بد رابخي بيتسا راستشت نصب بكي بتساقيني لسري دابنشي دلي أوا هركسا كنوجة كرت لدو ركعاتي بيكات بو باشا لركعاتي دوامي كرت ركعاتي دوامي بالركوع وبالسجدة وبالراوستان ودانشتن قعود يعني دانشتن قيام هستانوي اواني همو كرت كدادنشي لبو تحياتي او جاء او كابرا او شوازي دكا او جاء نوجكي تسار ركعاتي بو وكو نوجي عشاء مثلا يعني سير ركعاتي بو وكو مغرب يعني دور ركعاتي بو وكو بياني يعني نوجه السنة كان هر يكك لوانا بو فأي ركعة ثانية لركعاتي دوام كدادنيشي تحياتي تدادخيني أو شوازي دادنيشي وكل حديثك أبو حامدي ساعدي دلي بيغمبريكو عليه الصلاة والسلام كاتك لا دور ركعاتي كدادنيش بيتسا بي دادنا بي راستشي دتساقانت لسر دادنيش ولا حدثك خاتو عايشة دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهمو دور ركعاتية كتحياتي تدا عليه الصلاة والسلام دادنش بي سبي فرج دكرت رادي خست بي راستشي دتساقان. أما سبارت بتحياتي أخير لا نوجي تار ركعاتي وسير ركعاتي أو دوا دين باسي دكين تون دادنشيتن دوا إن شاء الله كهاد لو ندروني دكينو كما بستيتيا بلى. ثانيا السنة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد، ووضع الكفين حال التشهد له صفتان: الصفة الأولى أن يضع اليدين على الفخذين، الصفة الثانية أن يضع اليدين على الركبتين، وذلك بأن يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، وأما اليمنى فيشير بها كما سيأتي بيانه. وأما اليسرى فهي مبسوطة دائما، تارة يضعها على فخذه وتارة يلقمها ركبته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي رواية: ويلقم كفه اليسرى ركبته. ثالثا السنة بلى. لو سنتاني كمتنوعة لداناني دز لكاتي تحياتي دلت دو شواز ما هي كاتكاتو دادنشي لبو تحياتي دو شواز ما هي يكم او ايك دستكاند لسر تشوك الداني لسر رانا كان الداني دوميان او ايك دستكاند لسر تشوك كان الداني لأحمد يجدلي فخذ رانا ركبة أجنو ويا فخذ رانا لسر رانا كان دابني ركبة أجنوية يعني لكاتي تحياتي درست أم دستم لسر تشوكم دابنين بالي هم دتواني لسر رانا دابني هم دتواني لسر
چۆکە دابنی ئەوە کەم وایە خەڵک بزانی ئەو بابەتەی زۆربەی هە لەسەر ڕانی دادنی وەنیە کەواتە یەکێک لە سونەتەکانش ئەوەیە لەسەر چۆچیش دابنی بەڵام کاتێکە لەسەر چۆکەکانی دادنێتن ئەها دەبی ئەتو دەستی ڕاستەی نوقێنیتن باشە قەپات دەکاتن دەستی ئەوەشی چەپەش و ئەمە اليسرى فهي مبسوطة مبسوط يعني چیە ڕادێخی ڕاستی دەکا دەستی چەپەی ڕادێخی وەنیە دەستی ڕاستەشی دەنوقێنیتن ئەوجا پەنجەی شەهادەی بەرز دەکاتەوە باش حدثكي ابن عمر دفرمي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام اقردادن الجبون يجي وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى دست راستي لسر تسوچي لسر راني راستي دادنا و اوي ذكر قبضي ذكر قبض تيا دهناو يكتر دستكي دهناو يكتري باشا او جا پنجكي دريج ذكر اشاره لبو ذكر أو دستي أول شيء تسبشي كفه اليسرى دايدنا لسر على فخذه اليسرى لسر سوتشي لسر راني تسبي باشا كاكا أو جاء مثلا دشكري أويك لحديثك للرواياتك كباسكرا كأوها دستي شور ذكر لسر تسوتشي بقريتن يعني دستي دانا لسر راني راستي لبو تحياتي وكيت كشي تسبا كشي شور كرديتو لبو اويكا سر تسوشي بقريتن بل ثالثا السنة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد ووضع الأصابع حال التشهد له صفتان الصفة الأولى أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه السبابة واليسرى تكون مبسوطة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام الصفة الثانية أن يعقد 53 بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة وأما اليسرى فتكون مبسوطة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في رواية أخرى له كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة بلى ئەو جارە ئایا کو ئەو دەستەی کە دادەنێم لە کاتی تەشەهود چ بکەم کوی دابنێم طبعا لە زمانی عەرەبی ئەو پەنجانە هەر یەکە و ناوی خۆی هەیە وەنیە خونسوڕ بنسوڕ وستا سەبابە ئیبهام ئەو هایە ناوەکانی باشە ئەوجا لێرە دەڵێت چێ دەڵێ لە کاتی حاڵەتی ئەتوو کە دادەنی لبو تحياتي دو شوازتها كبنزة دادني أويك أن يقبض أصابع كفيه اليمنى كله هرهموي بنزكاني دستي الراس هرهمود بنوقينا ويشير بإصبعه السبابة إلا السبابة نبي أو جاودونا هي ونيا سبابة ومسبحات مسبحة أويك تسبيحاتي بيدكي سبابة لسهاتيا سب جويندانا ونيا سب جويندانا دري اوها اللي دكم والله زانا ها او هرشي بيدا كريتن هرشي بيدا كري قسي بيدا قوتري جومي لو بي قوتري سبابة عرب او ناوي لنا برشا شي زورج دالا مسبحة كتدلي اشهد ان لا اله الا الله مثلا تسبيحات باشا دلي ودستي راستشت مبسوط راديخي دستي تسبشت راديخي حديثكي ابن عمر دلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پنزكاني هرهموي قبات كرد إلا إشارتي با پنزي كر أو پنزي لتنشت إبهاميا أو إبهام بو ونيا أو لتنشت إبهاميتيا أو يا سبابيا ونيا إبهام پنزا قوركيا إبهام أو پنزا قوريا أدي أول شوازي كم شوازي دوام تيبرام تمشابك استيعني شوازي كم تمشاكوبو أو هاموي دنوقيني بس أو پنزي دكيوا أو شوازي كما شوازي دوام تيا تمشاك دليت سي دلي بيكا بنزاو سي 53 بيكا بنزاو سي كو بويكا
خنصر بنصري قبات بك يقبض خنصر بنصري قبات بك أو قبات تذكر. ويحلق الإبهام والوسطى أو إبهاما أوج وسطايا إبهام وسطاي بيك وبيك حلق أو كرد ما حلق أو بو بنزاوسي عرب أولو بنزاوسي بكار هنا أو بنزا أوش بسيع سيب دكريتن باعتبار بنزاوسي باشا. ويشير بالسبابة السبابة كش أو دكي. أما اليسرى فتكون مبسوطة سب هر وجه خوتي هر دادني وطا بس راست أوها يعني دو شوازي ليرة لو باس كردي يان هموي أوها لدكي يان أوهاي لدكي بس لا مذهب الشافعي ضلي أو بنزيت أوها بينا بن إيرا لو بن إيرا دروا بي أو حركي نكاتن سكا قد سي حركي كرد نوجد بي بطال دبتوا جولا سي حركي كرد نوجد بي بطال دبتوا باشا دري أوها بيقرا أو لباري أوي أو جا مثلا هندك دلين كاكا لداناني عندك درين بنزكي بجولينا أو جا جولان هي دري أوها هي دري أوها بازني بجولينا هي درينا ولا با أوها بيتو إيدي همو أو شوازانا هنا هي دري أوها دكي راس تسبي بيدك أو شوازانا همو تقريبا دل أو شوازانا هنا بس نازم أويك أمل حديث كان ورد بينوا تمشى حديث ما كرديا أو أنا همو عليتي دا والله أعلم بس صحيحي راقرتني بنزيا لكن يجراي دقري أويك أمن براستي استا لسا أو قناعتي ما لبداية الراي دقري تا نهايتي كدس بيدكي را دقري حتى لدعاش باسي ويدكا لحديثك ويدعو بها في أمر صلى الله عليه وسلم دعاش بيدك يعني مثلا كأتورا دقري دعاء كاني باشنا خيني لو كاتش هر راي دقري لو حالتش كواتو والله أعلم أو كأمة تيجيش بين وها أولا باري بنزكا باش إن زادي باسي سنتي تريجنك بلا. رابعا السنة أن ينوع بين صيغ التشهد فيفعل هذه الصيغة تارة وهذه تارة. ومما ورد التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم يكمل ما سبق. وقوله التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم يكمل كما سبق. فيسن أن ينوع فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، كما هي القاعدة في السنن الواردة على صيغ متنوعة. يعني سبحان الله اشتكى زين بدي يعني سير لو بابته تمشادك هر ركنك تنذكرك لو دانا هر ركنك تنذكرك لو دانا. مثلا لو أنا التحيات تمشى تنشي واز التحيات لو دانا أو ليريك التحيات لله همي بحديث صحيحات خو أقر بقري وسر أصل صفة صلاة النبي الباني سيد زلدكا بقري وسر بزانة تنشي وازد كي هنا بقري وسر كتب علماء بزانة تنشي وازد كان هنا لا تحيات بس ليرة مثلا اكتفاء كردية بس شواز لا شواز كاني تحياتي أتو بوي بخينا دور أقاتو هرزاري بنوعات بخيني يعني بشوازك لو أنا بخيني بزان كو فكر الدروة أتو لأنه نويش فكر الناروة بس فكر الدروة بس كاك أما هر بيك شواز الراحة تينو تو لو الجلي سنة زازا بيقور زارك أي بكي براسي أوش لبو كسا شكا زياتر أهلي علم لو أنا بتوانا أو بابتا أقرنا براسي عوام كل عوام والله فهو أهل يعلم مزبوطين بلا. خامسا السنة أن يجلس المصلي في التشهد الأخير متوركا في الصلاة الثلاثية والرباعية، والمقصود أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية على مقعدته، فيقعد على الورك الأيسر، والتورك ورد على أكثر من وجه، فيستحب التنويع حينئذ. ومما ورد أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب اليمنى،
ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه الصفة رواها البخاري رحمه الله. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه الصفة رواها أبو داود وابن حبان والبيهقي. وليعلم أن التورك على الصحيح ليس في كل تشهد أخير، وإنما في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية دون الثنائية. ئەو جارە سونەتەشکە باز دەکاتن لە کاتی دانیشتن لە بۆ تەحیاتی ئەخیری متەوەریکەن، دانیشتن لەسەر دەکات، دانیشتن لەسەر ئەوە لەسەر لاقوونەکان لە پشتەوە کە دادەنیشیتن لە نوێژی سێ ڕکعاتی و چوار ڕکعاتی. دەڵێ مەقسوود لە دانیشتن لە تەحیاتی ئەخیری ئەوەیە کە مەبەستمان نوێژی چار ڕکعاتیە و سێ ڕکعاتیە کە کابرا دابنیشیتن على وەریکی الئەیسەر، لەسەر وەریک ئەوەیە لاقوونەکەیتی لە پشتەکەی کە دادەنیشیتن لەسەریتن. باشە، والتەوەڕک وەرەدە على ئەکثر من وجه، لە چەند ڕووەوە تەوەڕک هاتیە ئەو دانیشتنە هاتیە. باشە، کەواتە مستحبە ئەتوو تەنەوعی تێدا بکەی لەو بابەتە، یعنی جۆرا و جۆری تێدا بکەی. ئەمە لێرە دووشتما هەیە، دوو مستەلەحما هەیە: دانیشتنی ئەخیر، تەحیاتی ئەخیر. دانیشتنی ئەخیر لە لای با بڵێن لە لای مەذهەبی شافعی دەڵێ لە دانیشتنی ئەخیر، لە هەموو دانیشتنێکی ئەخیر لە بۆتەیە تەوەڕک دابنیشی. بەس بەشێک لە زانایان دەرێن نە، بەس لە تەحیاتی ئەخیر، یعنی ئەوەی ئەو نوێژانەی دوو تەحیاتی تێدا، تەحیاتی یەکەم نا تەحیاتی دووەم، باشە تەحیاتی ئەخیر دەکا. بەس کە برەی دانیشتنی ئەخیر دەرێکا کە ئەوە مەسەلەن دوو ڕکعاتی، لە نوێژی دوو ڕکعاتی ئەتوو دەتوانی تەوەڕک دابنیشی، ئەو شێوازە دەڕێ بەڵێ دەتوانی دابنیشی، سکاتە لە سونەتیش دەتکرێ بکرێتن وەنیە ئەوها دابنیشی. بەس لێرە ئەو قەولەی ڕاجح کردێ کە والله ئەعلەم ئیمامی ئەحمەدی ژەگە ئەو ڕەئیەیە کووە ئیلا لە سێ ڕکعاتی و چار ڕکعاتی، یعنی دوو تەحیاتی تێدا نوێژەکان، دوو تەحیاتی تێدا. لە تەحیاتی یەکەم بە ئەوە دادەنیشی، ئیفتیراش دادەنیشی، لە تەحیاتی دووەم ئەوجە نوێژی مەغریب بوو تەحیاتی دووەم دەکەی، نوێژی عیشا بوو تەحیاتی دووەم دەکەی، بە تەوەڕک دادەنیشی. تەوەڕک ئەو شێوازە. تەوەڕک چییە؟ دەڵێ دیارە دوو شێوازی نایتۆ، دەڵێ ئەیەفتەریشە ریجلەه اليسرى. تەمەشا برام لە تەوەڕکیش، یعنی ئێستا ئەو نقطەیە کە باسی دەکات زۆر خەڵک لێ بێ ئاگایە. دوو شێوازی دانیشتنت هەیە، یا ئەوە تەیە کە دادەنیشی پێی ڕاستە دەچەقێنی، پێی چەپەت لە بن پێی ڕاستە دەری دەینی، پاشان دادەنیشی بە خۆت دادەنیشی لە سەعەردی. باشە، وازعاونیە چ دەرێ؟ پێی چەپەت لە بنی پێی ڕاستە دەری دەینی، ئەوە پێی ڕاستەشت دەچەقێنی. باشە، دادەنیشی لە عەردەکەی دادەنیشی، ئەوە پێی دەگوترێ تەوەڕک. ئەوە شێوازی یەکەم. شێوازی دووەم کە باسی دەکاتن، ئێستا پێی ڕاستە عین ئەوها، ئێستا پێی ڕاستەت ڕوو لەولا نییە، پێی چەپەت ڕوو لەلا ئەوەی لای ڕاستە نییە، ڕووی لە لای ڕاستەوە نییە، وەیە شێوازەکەی دەرێت کە ئەتو ئۆت نەچەقاندیە، ئەو جارەمەی چەقێن ئەو های لێ بکە. وازعە دەرێ نازم ئەگەر لەوەش دیار بی، یعنی ئێستا ئەمە ئەوە پێمان چەقاندیە، پێمان چەقاندیە. باشە، ئەوە پێمان دەرهینە، نازم پێڕاستە چەقاندیە، پێڕاستەم چەقاندیە، پێشی چەپەشم دەرهینە. ئەوە شێوازەک. شێوازی دووەم دەرێ ئەوت کە نەچەقاندیە خواریکەوە، ئەوها خواریکەوە، ئەوها دایبینێ. باشە، هەردووک ڕووی لەو لای بیتن. ئەوە دوو شێواز. شێوازەشکەش هەیە، شێوازەشکەش هەیە، ئەوەیە کاتێک کە ئەتوو پێت ناچەقێنی، کە پێت دێتەوە پێت ئەو های لێ دێ، وەنیە کە دادەنیشی پێت ئەو های لێ دێ تەقری، دەرێ بینە ئەو بینەی. ئەوەش هەیە بە حەدیثی صحیح وارد بووە، بینی ئەو بینەی. وازعە ئەو بۆ سێ شێواز. بەس لێرە دووقلی باس کردیە، لێرە دووقلی باس کردیە. باشە، یعنی ئەتوو کە پێت دانانی ئەوها ناچەقێنی، پێت ئەو های لێ دێغێ،
ونيك أو تقاندد أو بيني أو هاي ورانتو قاست يعني أوت ويا دربيت بينا أو بيني بصحيحي أو بكينا لاقي هردوش بياخي بيني هردوش باشا بين الرانو لاقط يعني أوت باشا أو الباني أصل صفة صلاة النبي حديثك بواضعي يعني باسي أو إذا كلا بيني دانا إذا هردوش يعني أو شوازت كر أو هكا أما مشهورة أما أو هابكين ونيا أو إذا تقينين أو جدردين لبني أجر أو هاشت كر هردبي أجر هنا تويندرش هردبي والله أعلم كلباس لأوى دلي أوى لتحياتي أخيري دري نقأتو بتسي مثلا نجي نروان إذا كان لتحياتي دوام أو هابكي درينا لتحياتي عفو لا ركعاتي دوام ونيت صار ركعتني ركعتي كم تكرفيت ركعتي دوام تحياتي تدا دري أوي مكا تورجي مكا أدي تسبكم افتراشي بكا افتراش كوبو بيك دتسقان أو كيدكا داد ونيا لسداد نشتي أو بو أو افتراش ونيا دري أو لا تحياتي كم بك كبوة تحياتي دوام تورش بك أو شوازة كتازة باسمه يعني نيجباني تورش تداني رحمة الله داكو يعني نيجي السنات نيجي باني بو رأيي توركي تدانيا وأمنيش براستي مقتنع بو رأيي سكو براستي دليل كاني بقوته أو رأيي والله أعلم هردو بيت بلا هردو بيت روي دكوتا أو بلا أخذنا أما نارن نابي أزيد أجر أو شوازان نابي أزيد مسلمان تدابيته أزيد تدابي أو كاتي لو خد بتنبيك كاتك إنه يجدك بتنبيك يعني زيك لواني فراحة يا إمام كابرا يعني احتياجي زاروية زيك فرح دبيتن دتواني وبك كابرا دتواني مجال هي وقات السنة كيجيب كبلا احتياجي. سادسا السنة أن ينوع المصلي بين صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لورود عدة صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومما ورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومما ورد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بله بيم وابي هتا حفت صيغة بيم وابي حفت شواز ما هي لا أو الصلوات أجر سهم نكربي والله أعلم. باسی شێوازەکانی ئەوەی کە سەڵاوات لێ دەدەی دەڵێ بە چەند شێوازێک دەکرێتن لێرە سێ شێوازی لە بۆ باسکردینە کامەیان بیخینی تەواو ئەجر و پاداشتی خۆی هەیە دیسان وەکو ئەوان کە تەنەوع تێدا بکەیت جار بیکەی ئەوی بکەیت جارێک ئەوی بکەیت ئەوەش لە بۆ ئەوەیە کە ئەو ئینسانە ئاگای لە نوێژەکەی بی خۆشوعی لێبی و ئاگادار بیتن کە چەند شێوازەکیش لا صلوات دان لسر پیغمبر هي عليه الصلاة والسلام لنا ونوش. سابعا يسن أن يستعيذ المصلي من 4 قبل أن يسلم وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا لمن أوجبها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال رواه مسلم وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وهناك أدعية أخرى وردت في السنة يسن للمصلي أن ينوع في الإتيان بها قبل السلام ومما ورد اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب وكذلك اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
وكذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وقوله اللهم حاسبني حسابا يسيرا ثم يسلم ملتفتا في سلامه. والتفاته في الصلاة سنة والمبالغة في الالتفات سنة أيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده صلى الله عليه وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. بله ئەو جارە باسی سونەتەشکە دەکاتن ئەوەیە کە لە پاشەوەی کە تەحیاتت کۆتای پێهینا ئێستا هیچت نمایە بەسمان سەلام بدەیەوە لەو کاتەی جمهوری عولەما دەڵێن سونەتە ئەتو ئەو دوعای بکەی ئەو دوعای بکە ئەو چار شتێک کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام پەنای پێگرتیە خلاف لە بۆ ئەوانەی کە دەڵێن واجبە چکاندێک لەوانە پێیان واجبە وەکو شەوکانی لێرە باس نەکردی وەکو ئیمامی ئەحمەد والله عەلەم وەکو یعنی مەجموعەک لە زانا پێیان وایە واجبە کا بەڵگەت کو دەرەی واجبە دەرێک پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی هەر کەسێک لە تەحیات کۆتایی پێهات فەلیەستەعیذ فعل ئەمر نییە کاکە فەرمانی کردیەوە نییە فەرمانی کردیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم با پەنا بگری ئیدرێنەوە لە بۆ واجب بوونە وەنیە کاکە دەلیلێکمان بدێ ئەو واجبیەتەی لا بداتن ئەوجا جمهور هەندێک دەلیلی هەیە بەڕاستی بەس قەزمان لە قسەکەی دێتن یعنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمان دەکاتن دلیل نییە ئەوەی هەڵبوەشێنتەوە بەس دلیل هەیە باسی دوعایەتکە دەکاتن دەرێن ئەوە لەبەرەوەی ئەوەی باز نەکردێکەواتە یان موسیء الصلاتی دێنەوە ئەو کابرای هەڵی کرد لە نوێژەکەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لێ ڕاز دەکاتەوە ئەوەی فێر نەکردیە کۆمەڵێک شت دێنەوە دلیل دێنەوە دلیلەکان معقولن بەڵام دلیلی ئەوانەش معقولە کە دەرێ واجبە یعنی قسەکەیان بە قووەتە بەڕاستی دەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمی پەنا بگرن بەو چار شتێک حتا والله اعلم لە سەحابەی وارد بووە کە کە کوڕەکەی نوێژی دەکاتن ئەوەی دەکا با بڵێن ئەو کە لێ دەبتۆ پێی دەڵێت دوعات کردیە ئەوەت کردیە دەڵێ نا دەڵێ نوێژەکە دووبارەکەوە نوێژەکە دووبارەکەوە یعنی سبحان الله زۆر لەسەر ئەو بابەتەی ئەوە توند بووینە ئەوجا ئەو دوعای دەکاتن ئەو چار شتە کە خۆی پەنادەگری بەخوای پەروەردگار لە دۆزەخ لە عەزابی قەبر لە فیتنەی ژیان و مردن و لە شەڕی دەجال خراپەی دەجال کۆمەڵک دوعایەتکەش هەیە وەکو لێرە کۆمەڵک دوعای ڕێز کردووە باسی کردووە 6 دوعای هێناوە و پاشان دەفەرمی لە پاش ئەوە سەلام دەداتەوە ئەوجا لێرە قسەکەیە لە پاش سەلامدانەوە ینی ئیبن قەیم باسی ئەوەی دەکە دەڵێ باشترین شوێن لە بۆ ئەوەی کە ئەو ئینسانە دوعای تێدا بکە پێش سەلامدانەوەیە پێش سەلامدانەوە چکە تو ڕەبتەکرد لەگەڵ خوای پەروەردگار هەیە لەو کاتێ دوعای بکە لێ دەڵێ ها لێرەش دەڵێتن ئەوجا کە ئەو دوعانە دەکا ها دوعا ئەوجا هەر دوعاە کە دویست دەتوانی بیکەی باشە دیسان لێرەش نقطەشکە هەیە نوێژی فەرز و سونەت دیسان دەرێن ئەگەر فەرز بوو با بە عەرەبی بیکاتن ئەگەر سونەت بوو ئەوە دەتوانی بە هەر شێوازت بیکاتن بەڵێ وەکو سوز دەکا بەس ئەوەشمان لەبیر کرد ئەوەی کە لە بینی سوزدەکان سوزدەی دەبا دادەنیشی سوزدەی دەبە لەو بینەی چ دەخینی ڕەبی غفیر لی چەند جار هاتیە دوو جار هاتیە ئەوەندەی حەدیثەکان تەماشام کردیە هیچیان باسی سێ ناکە دوو جار باز دەکە ڕەبی غفیر لی ڕەبی غفیر لی دوو جار باز دەکە یان ئەو شێوازەی اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني مثلا دەکرێت ئەوەش کابرا ئەو دوعاەش بکاتن لەبینەوە ئەوجا لە پاشان کە تەواو دەبیتن دوعاکانیش خلاص دەبی ئەوجا سەلام دەداتەوە بەڵام سەلامدانەوەکەی وا باشە موبالەغەی تێدا بکە موبالەغە کو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کاتێک کە سەلامی دەداوە سپیاتی ڕوومەت و ڕووی
بەدیار دەکات خەد کوڵمەیە وەنیا ئەوەی بەدیار دەکە یان پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام هەندە ئەوها ئاوڕی دەدا و مبالغەی دەکرد کە ئەوها لە پشتەوە ئەوانەی پشتەوە دەیان بینی نەک ئەوەی ما ئەوها دەکەن هەلە جێوە یعنی ملبا دەدا و سەلام دەداتەوە لۆ یعنی هەوڵ بدا با نوێژەکەت بە پێغەمبەری بچە عەلەیهی سەڵات وسەلام نا بیسوڕێنە بە جوانی بیسوڕێنە ملت بسوڕێنە و ئەوهاش مەکە ئەوە نەهاتی وەنیا ڕاست ئەوە بیسوڕێنە پاشان بهینەوە ئەو لە سەلامەکەی خۆتی بدەوە وەنیا سەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله ئەوە لە پشتەوە بە دیار بکەوی چکە سعدی کوڕی ئەبو وەقاص دەفەرمێ كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ئەمن پێغەمبەرم دەبینی عەلەیهی سەڵات وسەلام کە سەلامی لای ڕاستی دەدا و سەلامی لای چەپی دەداوە حتى أرى بياض خدي دەڵێ هەتاوەکو ئەوەی کوڵمەیەشم دەبینی کە سپیاتی ئەو ڕوومەتەی کە کاتێک کە ئاوڕی دەداوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام سەلامی دەکرد بەڵێ الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة سنة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال: أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لەپاش سنەتە لەپاش سەلام دانەوەی ئەوجا ذکر بکرێتن وەکو گوتمان یعنی ئیبن قەیم دەڵێ دوعاکردن لە پاش ئەوەی نییە کە دوعای تێدا بکاتن کابرا دەست بەرز کاتەوە بەڵکو تو دەبی لە پێش ئەوەی سەلام بدەی و دوعاکان بکەیت ئەگەنا لە پاش سەلامدانەوەی دەست بەرزکردنەوە نییە وەکو لە زاد المعاد ئەوەی باس دەکاتن و درێژە بە بابەتەی دەداتن ئیمامی نەوەوی دەفەرمی علەما ئیجماعیان هەیە لەسەرەوەی کە سنەتە ذکر لە پاش نوێژێ بکرێتن و دەڵێ لێرەش دەڵێ سنە دوایە دەنگ تێدا بەرز بکرێتەوە وەکو ئیبن عەباس دەفەرمێ دەنگ بەرزکردنەوەی خەڵکی بە ذکر لە نوێژە مەکتوبە یعنی فەرزەکان لە نوێژە فەرزەکان لە سەردەمی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوها هەبووە حتا ئیبن عەباس دەفەرمێ ئەمن دەمزانێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام نوێژی کۆتایی پێهینە بالتەکبیری با الله ئەکبەرەکانی باشە ئەوجە لێ زانایان دەڵێن ئەگەر لە شوێنێک بووی کابراەکە کەسەکە معلوماتی نەبوو کەسەکە تازە ئەوە فێر دەبوو هەوڵ بدە ئەو زکرانە بە دەنگ بکرێتن وەبی خەڵکەکە فێربی وەبی خەڵکەکە فێربیتن کەواتە لە بۆ تعلیم دروستە با بە سەود زکرەکان بکرێتن هەتاوەکو خەڵکەکە فێرە ئەو شتە ببیتن باشە نەک ئەر ئەوە لە نوێژێ حتا یعنی لە باسی نوێژی ئەوە جەنازە یعنی بە سەود هەندێکیان کردیتیان لە سەحابە لە زۆر شوێنان دەنجە هەتا لە ئەوەی دوعای ئیستیفتاح نەماخین بە سەود خوێندیتیان سەحابەی کرام لۆ ئەوەی کە ئیمامی عومەرە لۆ ئەوەی کە ئەوانت کە تێبگەن ئەوەش یەکەکە لە دوعاکانی ئیستیفتاح یعنی لە بۆ فێربوون لە بۆ تعلیم دروستە ئەوانە سەوتی پێ دەرببڕدرێ و سەوت پێ گەورە بکرێتە وەکو خەڵکەکە فێرە ئەو ذکر و فێرە ئەو شێوازانە دەبیتن ئەوجە لە ذکرەکان کۆمەڵک شتی باز دەکا بەڵێ. والأذكار هي يستغفر الله تعالى 3 ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، من حديث ابن الزبير رضي الله عنه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، والإهلال هو رفع الصوت. وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رابعا سؤالا
ثم يقول التسبيح الوارد وله صيغ: الأولى سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الثانية سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. الثالثة سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة. وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. الرابعة سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسبقت القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل هذه تارة وهذه تارة. بەڵ لە بارەی زیکرەکانەوە لە پاش نوێژەکان 3 جار ئەستەغفروڵڵای بکاتن، چکە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەی کردیە لەوەی کە ئینسانەکە لەوەیە نەقسی هەبێتن لە ناو نوێژەکەی، ئەو ئەستەغفروڵڵایانە دەکاتن کە خوایە ئەمن ناتوانم حەقی تەواوی ئەو عیبادەتە بدەم کە ئەتوو لەسەرەمەدانە، داوای لێ خۆشبوون لێ دەکەم، داوای لێ بردن لێ دەکەم ئەگەر بە تەواوی حەقەکەمان نەدایە. پاشان اللهم أنت السلام ومنك السلام ئەوەی دەخینی، لە پاشان لا إله إلا الله وحده لا شريك له هەتا ئەخیری ئیبن زوبەیر دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە دەیخین یوهەللیل بهن دەنجی پێبەرز دەکردەوە لە پاش نوێژەکان. ئەوە باسی تەوحید و شرکە و ئەوانە تازە هاتینە و دەوروبەریان هەمووی بتپەرستە، دەنجی پێبەرز دەکردەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام. ولا سيم خالش ديسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد أوي دخيني. وصارم خال ضلي عندك تسبيحات هي ذكر هي بشوازي زيادة بصيغة، يعني شوازي زيادة كانت هي يكم ضلي 33 سبحان الله بكي، 33 الحمد لله بكي، 33 الله أكبر بكي، لبو الصد أو دبتتن نوتنو 33 نوتنو سطميني بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى أخيري. حديث ما هي بلي حديثك أبو هريرة ما هي دفرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي هركسك لباج نويجكان في دبر كل صلاة لباج نويجكان 33 سبحان الله يبكى، 33 الحمد لله يبكى، 33 الله أكبر يبكى. أو زليرة فائدة شيء يعني فائدة علمي بس أو تايبة بأهل علم، يعني أويك ورد بيتو لو بابتي هندق لزانان دلين دبر يعني بيش أويك أتو نيجكي توابكي أتو أويدكي بيش أوي نيجي توابكي دلي مثلا دلي دبر الحيواني بشتوي حيواني بيو نسايان ليبو توا بيو نسايا ونيا والله أعلم أو بعض زكاة ابن عثيمين دلين مادام ويا أو شويناني كباسي دبوري دكاتن يعني بشتوا يعني أتو آخر نويجكي أوي بكي نكس بيش سلام دانوي بيش سلام دانوي أو أنا دكي بس زوريني علماء لقروا ندرن كاكا أو يعني ما بس باج نويجكي كان نويجكي طابوي أو جو ذكران بكي 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر لبو سطمينيش أو لا إله إلا الله بخيني وحده لا شريك له دفرمي غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. خواي پروردگار لتاوانا كان خوش دبي اگر بهاويني زبد البحر، زبد كف بحر دريا، اگر بهاويني كفي دريا سبحان الله، يعني اگر تاوانا كان هنزور بي
بهاوێنەی کەفی دەریابی ئەتو ئەوی بخینە ومێدوای ئینشاء الله خوای گەورە لێت خۆش دەبیتن بەس دەبی طبعاً ئەتو بێقینەوە بیخینەوە نییە باوڕت پێی هەبیتن ئەوجا کە ئەو زکرەی دەکەی بە دڵەوە بیخینی و دووەم شێوازتە 33 جار سبحان الله 33 جار الحەمدولله 34 جار الله ئەکبەر ئەویش دیسان لە حەدیثەکەی کەعبی کە هاتێ دەفەرمێ دووبڕە کولی سەڵاتین مەکتوبە دوای هەموو نوێژێکی فەرس کابراکە ئەوەی خوێند بەڕاستی ئەو کەسێک کە خوێندی زەرمەند نابیتن ئەو کەسێک کە ئەوانەی خوێن کەواتە ئەوە دوو شێوازی سێم چیە 25 جار سبحان الله 25 جار الحەمدولله 25 جار الله ئەکبەر 25 جار لا إله إلا الله ئەوە بووە چەند 100 ئەویش دەڵێ هاتیە لە تورمزی لە عەبدوڵای کوڕی زەید چوارەم شێواز 10 جار طبعا ئەوانە هەمووی بە ئەدیلە ئەوە باسی کردی ئیبن قەیم لە زاد المعاد 10 جار سبحان الله 10 جار الحەمدولله 10 جار الله ئەکبەری بکە باشە دەفەرمی ئەوەش هاتیە هەر لە تورمزی لە عەبدوڵای کوڕی عەمر ئەوە لە شوێ ئەوان کە باس کرا هەر جارێ یەکێک مەسە ئەمن بە پەلەمە دەرێ مادەم بە پەلەی هەر مەستە ذکرەکان بکە چ بکە دەدە بخینە 10 جار سبحان الله 10 جار الحەمدولله 10 جار الله ئەکبەر ئەو جە هەر دەستم بە پەلەمە عەجەلەمە ناوەڵە ئەم بە پەلە نیمە دا ئانیشتیمە لە خۆم بە ئیسراحەت ناوەڵ وەرە ئەو 33یەکان بکە و لە بۆ سەتەکەی لا إله إلا الله وحده لا شريك له ئەوی بخینە ئەو جارە بڕۆکەک بە پەلەمە دەرێ 33 بە 33 بە 34 الله ئەکبەرەکەی بکە چکە لا إله إلا الله وحده لا شريك له بڕێک دوور و درێژترەوە نییە یعنی دەتوانی متەنەوعی تێدا بکەی لەوانە هەر هەمویان بە صحیحی هاتێ بەڵام ئەوەی لە ناوەمە زیاتر باوە 33 بە 33 بە 33 بە یەکەکە کە لا إله إلا الله وحده لا شريك له ئەوە دەخیندرێ بەس دەڵێ هەر شێوازێک لەوانە بخینی والله ئەعلەم بەبەر سونەتەکە دەکەویتن بەڵام زۆرینەی زۆری ئەو دەیە خاڵی چوارەم ئەو دەیە یعنی قسەیان لەسەر هەیە لەسەر ئەو شێوازەی والله ئەعلەم بەس دەکرێت مەسەلە ئینسان وەکو مادەم لە حەدیثەکە هاتبی دەکرێت جار ئەو شێوازەش بخینیتن بەڵام والسنة أن يكون التسبيح بالأصابع لما رواه أحمد والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز فمن الناس من كره ومنهم من لم يكره وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. بله تسبيحات بتسبكين دل بأصابع السنة ببنز كانت بك شكا بيغمبرج عليه الصلاة والسلام ده فرمي التسبيح ده كان و أوي أو عقدان أو هي قريانة بو قريانة دستي تسبيحات بكري چونك أوانا لا روج قيامة قصدا كان ونيا بقصدين أو بنزانة بقصدين كواتا مادم ويا بقصدين پیغمبرش عليه الصلاة والسلام كباسي كرديا دفرمي بوانا بكريتن وكو شيخ الإسلامش دل السنة دوابا پنزي بكريتن چكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي تسبيحات دا كينو با گري پنزكان مان باشا چونك اوانا برپرسن و بقصدين لا قيامت دا او جدلي أما التسبيح بما يجعل في النظام من خرز أويك تسبيح بشوازي كن كرايا ميروتي دا مروكان تسبيحات يستا مثلا تسبيحات شلكنا كابرا ذكري بيدكاتن آية أوتسيا دلي هندق لا زانا كدلي من الناس يعني خلش عامة ناريتن ما بسي زانا كان هندق لا زانایان پێیان وایە مەکروهە هەندێکیش دەرێن نا مەکروه نییە کەواتە ئەگەر کابرا نیەتی باش بوو تەواو دروستە یعنی شەکەی دادەمەزرێت دەڵێ شتێکی چاکە غەیر مەکروهین مەکروه نییە چکە والله ئەعلەم لە خاتو عایشەی هاتیە بە دنکە ئەوەی ناوکە خورمای ئەوەی کردیە ذکری کردیە یعنی ئەوە ناوکە خورمایەکی برتەوێ ناوکە شکەی هەگرێتێ بردی تێوێ یعنی ئەوانە هاتینە مادەم هاتینە دەرێن وەکو تەسبیحی ئێستا بووە کە مەسەلەن ئەو جا ئەو شبهەیەش کە کابرا دەرێ
کو دەبێت تو زکری بژمێری برێ ئەوەندە زکرە ئەوەندە زکرە کاکە ئەوە تەشجیعم دەکە لە بۆ زیاترکردنی زکرەکان وەنیە ئەوە نییە ئەمن حیساباتێک بکەم وڵا ئەوەندە زکرم لۆ خۆی نە ئەمن ئەو ڕۆ مەسەلەن 100م کردیە تەشجیعم دەکات لۆ سبێنی بکەمە 150 دووسبەی بکەمە 200 وەنیە یانیش مەسەلەن کابرا زۆر جاروەیە کە بە 50 دەیکاتن ئەمە دەرین باشە بە تایبەتی لە پاژنێژەکان چکە عەدەدەکە کەمە لە پاژنێژەکان ئەو جلەوانەی ئینسان برێ لێم تێک دەچی مەحاولە بکە دەزانین چ بکات و ئەگەر تانیت مەسەلەن ئەو خەتا ئەلێرە حسێبی بکە ئەوە یەک ئەوها 1 2 3 4 بێتەوە سەر ئێرە 5 6 7 کە دەگەی ئێرە دەگەیەوە ئێرە دەبتە 33 قڵ لێکی بدەوە دەبتەوە 33 قڵ باشە کە ئەوها حسێب دەکەی دەبتە 33 قڵ واتە هەر گرەیەک ئەو لایە و ئەو لای ببتە دوو ئەوجا ئەگەر ئەو هاشت نەزانی لە هەر قڵەکی دوو جار سبحان الله 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 یعنی ئەوها ئەوەی دەکەی زکرەکان دەکەی کە دەگەی ئێرە تەوە دەبتە 33 جار چکە جاری وایە کابرا دەرێت کە ئەوها پێدا نایم دێمەوە ئێرە دەبی دوو جار پێدا بێتەوە نیە ئەو جە دەکات 33 جار دەرێکە پێدا دێمەوە لێم تێک دەچی نازم دووەم جارمە جارێ ئەوم زانی یەکەمە دیسان 3 جار پێدا دێتەوە لەوانەیە ئینسان هەوێ مشتی مەشغوڵە لۆ ئەوەی ئەتو بە یەک جاری پێدا بێ و کۆتای پێبینی هەر ئەوها لەگەرە خۆت یەکسەر بیکە دوو کە گەشتی ئێرە کوت بەس ئەمن هەتا ئێستا بەڕاستی عنی هەتا ئێستا جوابی ئەو پرسیارەم وەرنەگرتێ کو ئەوها دەکەن ئەم دیتیتمە ئەوها دەکەن ئەوها دەکەن بەس نازانم کۆ یعنی دەوەشکەی لە نازانم مەوزوعەکە بەڕاستی تێنەگەیشتمە کووە بەس دیتیتم یعنی ئەوها دەکا ئەوها دەکا ئەوە نازانم چییە مەوزوع نازانم چ دەکە ئینشاءالله خوای گەورە بە نیەتێکی باش جوێن حسێب دەکا بەڵام ئیسا هەر بە ڕاستە بیکاتن باشترەوە نیە بەڕاستە بیکە ئەگەر ئەو تەسبیحاتانش بەکاردێنی هیچ کێشەی تێدا نیە والله ئەعلەم لەبەروەی حەدیثما هەیە و زیکرکردنە و درێژکردنەوەی زیکرەکانە و زیادکردنیتی کێشەی تێدا نیە والله ئەعلەم شتێکی زۆر باشیشە و هاندانەکە لەوانەیە لە بۆ ئەو کەسە احتیمالی ئەگەر بەدەستی بیلەی تێک بچی نەیکاتن بەس ئەگەر بە ئەو جیهازەکان بیان بە تەسبیحی بی لەوانەیە 500 بکاتن یعنی هانی دەدات بەس بەدەستی 24 دەکە لی تێک دەچی نازان گەشتە چەند ڕا لی دەگەڕێتن بەزەوەکەی عەدەدەکەی دیارە بە ئەوە بی یان بە تەسبیح بی والله ئەعلەم یعنی ئینسان نیەتی خاڵص بکە لە بۆ خوای گەورە تەوا ئەو مهم بەخوای بەدەستیش بکەی نیەتت خاڵص نەبی لە بۆ خوای هیچ ئیسفادەی نییە میمەوەی ئەو کابرا لەگە خوای ڕاست بیتن و إخلاصي تداهبي والله أعلم بلى. خامسا قراءة آية الكرسي لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله وبلغني عن شيخنا أبي العباس قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. بلى آية الكرسي بخين دريتن لباش أو ذكرانا دلي أبي أمامة دليتن پیغمبركو عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسك آية الكرسي بخيني لباش هر نوێژێکی فرس أو هیچ شتێک ڕێگری لێ ناکا بچێتە بەهەشت إلا مردن نەبی يعني ئەگەر مردن نەبا ئەو کابرا شایستەی بەهەشتا مادەم ئەوەی خوێندێت طبعا دیسان ئەوانە هەمووی دەبی ئینسان بەدڵ بخوێنیتن و ئاگات نەک ئەوەی کە برێ بەدڵ یان دەوت قەپاتکە ئەو نەمە بەسم یعنی کە ئاەت الکورسیەکەی دەخینی بەدڵ ئاگای لێبیتن کە ئەوە دەخینیتن و مانای ئاەت الکورسی چییە ئیبن قەیمیش دەفەرمێ پێمان گەیشتیە لە ئەبو عەباس قدس الله روحه ابن قيم أو مصطلحي هي حتى لابو أوش ابن تيمية بكاردينيتن أو دفرمي ما تركتها عقب كل الصلاة لا دوا هيج نوجتي أمن أو آية الكرسي قد تركنا كرديا بدايما خنديتم أو زي إنسان براسي هاد لا نكم أجر هيج ذكر كان بينكرا استغفر الله كان بك آية الكرسي كي بخيرني لا نكم براسي أو ندي بك أجر الجنا أو ذكر كانت كا براسي أجربة داشتة زوري كده بل. سادسا قراءة المعوذتين لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. هذه جملة من سنن الصلاة
التي يستحب للمصلي أن يأتي بها. وما زلنا في وقت الفجر، وإنما عرضنا لما سبق لحاجتنا لاستحضاره في كل موضع للصلاة، والله أعلم. ومما نهي عنه في هذا الباب الالتفات ورفع البصر إلى السماء، والإقعاء المنهي عنه، وافتراش الذراعين في السجود، والعبث بأي شيء، ووضع اليد في الخاصرة، والصلاة وهو يدافع الأخبثين، والصلاة بحضرة طعام، والصلاة وأمامه ما يلهيه عن صلاته، وصلاة كنقر الغراب، وبروك للسجود كبروك البعير، والكلام في الصلاة، ومسابقة الإمام، وكفت الثياب والشعر. أو جارا خندني معوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دا فرمي عقبة دل پیغمبری عليه الصلاة والسلام فرماني پیکردم که او دوا بخوێنم لە دوای هەموو نوێژێک. ئەوە يعني پوختەی ئەو کۆکەرەوەی ئەو سنەتانە بوو کە لە پاش نوێژ سنەتە بکرێتن. ئەمە هەر لە باسی نوێژی سبەینێداین، وەختی نوێژی سبەینێداین، چونکە لە جێت کەش ئیشمان بەو زکرانە دەبیتەوە، شتانە دەبیتەوە، عینەن شت دووبارە دەبیتەوە. لێ ئەوەمان باس کرد. ئەوجە لێرە ئەو شتانەی کە نەهی لێکرایە چییە؟ ئیلتیفات، ئاوردانەوە لە نوێژێ، ڕەفع البەسەر إلى السەما، چاوبەرزکردن لە بۆ ئاسمان لە کاتی نوێژێ، ئیقعاء المەنهی عنه، کاکە ئەمە باسی ئیقعاءکمان کرد. دوو ئیقعاء هەیە لە شەرع، ئیقعاء دوو شێوازی هەیە لە شەرع. یەکەمیان ئەوەیە هەردوو پێکەت بچەقێنی لە کاتی ئەوەی کە مەسەلەن هان سوزدەی دەبێت، دادەنیشی سوزدەی دەبێت، ئەو دانیشتنی بینی سوزدەکان ئەوەیە کە پێکانت دەچەقێنی لەسەر قومپانیەکان دادەنیش، ئەو پێی دەگوتری ئیقعاء. ئەوە شەرعیە و حەدیثی لەبارەی هاتیە کە ئەو شێوازە دابنیشی، بەس لە بینی دوو سوزدەکەی، ها نەک لە بۆ تەحیاتی، لە بینی دوو سوزدەکەی. ئیقعائی دووەم ئەوەیە کە ئەتوو پێکانت لێک جیاکەیەوە، پێکان لێک جیاکەیەوە، بی لە ناوەڕاستی پێکانت دابنیشی. باشە ئەولا ئەولاد پێکانت بکەوتە ئەولا ئەولا کە دانیشتی لەو بینەی دابنیشی، ئەوە پێی دەگوترێ ئیقعائی منهی. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ڕێگری کردێ لەو ئیقعاءە، نەهی کردێ کە ئەوها دابنیشرێت. باشە فەرمیتەوە دانیشتنە کۆکو دانیشتنی سەگ، حاشاکم پەرژیم، یعنی ئینسان خۆی لێ بە دوور بگری ئەو شێوازە. و چوارەم خاڵیان افتراش الذراعين في السجود، كاتك السجدة دبي دست الراميخة، افتراش راخستني دز لكاتي السجدة. وبينزم خاليان العبث بأي شيء، قاموا قال تكردن بهرشتك مثلا كابرا ديتنا ونيجي ريش الريك ديخي جوان دكا برتي داديني او الريك ديخي او هالي دكا، قال لي اوش مكروهة، يعني نهي لكرا او شوازة. ووضع اليدين على الخاصرة كلا دڵێ لەسەر کەلەکەی خۆت دەستدانە ئەوجە دوو شێوازی، هەندێک دەڵێن ئەوها دیارە پێشتر شێوازەکە ئەوە هەر نەهی لێکرا، ئەوهاش دەستت بهینە ئەلێرە، ئەوهاش هەر نەهی لێکرا لە کاتی نوێشکردن، نابی ئەو دوو شێوازە. هەندێکی شێوازەکەی کولێک دەدەنەوە، دەرێن ئەتۆها دەستە دانەنە ئەوها بینێ سەر کەلەکەت، وازاوە نییە دەستهینانە سەر کەلەکەی، دەڵێ ئەوش نەهی لێکرایە بە حەدیث، یعنی ئەوانە هەمووی وارد بووە. الصلاة وهو يدفع الأخبثين، كابرا نوجب كأوقاتي تنقاوة، أخبثين يعني دوشتا بيسكا، ميزو بيساي تنقاوة بتي نوجب كأوجنا هي ليكرا، حتى عندك لزانا عندنا هالنوجكا هدروسنيا كابرا كاتك تنقاوة دتي أوجدكا نوجدكا. الصلاة بحضرة الطعام، خواردن آماديو نوجدكا أوج ديسان عندك لزانا لو أنا ابن تيمية دلي أو كابرا أجر برسيبو نوێژەکەی دروست نییە، بشکە دروست نییە، دەبی لە خواردنەکەی چکە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام حەدیثی لەبارەیەوە هەیە. الصلاة وأمامه ما يلهيه عن صلاته، نوێژی بکە و لە پێشی شتەکە بی مەشغولی بکە. لێ هەندێک لە زانان دێنێ ئەو زەخرەفانە ئەوە نەهی لێکرا، باش نییە. مەسەلەن کابرا کۆمبارەکەی زۆر شتی ئەوەیە، یان لە دیار تەلەڤیزۆنی دەیکە نوێژی، یان پێشی زەخرەفە و شتا، یان پێشی نووسین ئەوەیە، باشە دیسان دەرێ ئەوەش نەهی لێکرا. الصلاة كنقر الغراب، دەندوکدانی غراب، یعنی ئەوە قەڵەڕەش،
وەچی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم باس کرد فەرمی ئەوەی سوزدەی دەبا وەچی دەندوچی ئەوەی دادەنێ و هەردەستی دادەنێ و هەردەستی یعنی سوزدەکانی وەچی دەندوچی قەڵەڕەشی وایە ئەوەش دیسان نەهی لێکرا دەبی لە سوزدەی بە جوانی بمینێەوە بە ڕێک و پێچی والبروك للسجود كبروك البعير چوونە ئەوەی سوزدەی وەکو ئەوەی وەکو وشتر چوونە سوزدەی ئەجە لێرە مەبەستەوەیە کە بە چۆک نەچی باشە دابەزین بە چۆک پێی وایە وەکو ئەوەیە دابەزینی وشتر عنی پێی وایە بە دەست بچی والله أعلم يعني زۆربەی لەگەر ئەو ڕەئیەنە الكلام في الصلاة قسەکردن لە ناو نوێژێ دیسانەوە نەهی لێکرایەوە نیە المسابقة يعني مسابقة الإمام پیش برچه پیش إمامي سر برن كله بو سمع الله پیش إمامي بچه سوزه پیش إمامي سر أو بكي أو ديسان أو مسابقة إمامة نهي لكرايا و كفة الثياب والشعر هل كردني جلوبرغو برز برز كابرا برسي دريجنيا لكاتي نوجه باخري نكاتو همي بينتو كنيا نا برسكو ليجر أوها با برسكو بردراتو با بردراتو مثلا زاروي برسي دريجة یانیش هەڵکردن مەسەلەن بە تایبەتی هەندێک لە زانایان دەرێن ئەوها قۆر هەرکردن ئەوە کە و یانیش کە کابرا ناستە ڕکو ئەوەی سوزدەی ئەوها خۆی هەردەکات شەروارەکە ئەوەکەی هەردەکاتن دەڵێن ئەوانە هەموو بەبەر ئەو نەهیەی کەتینە بەس لێرە لەبارەی ئەو قۆڵ هەڵکردنەی شتێک هەیە لەبارەی ئەو قۆڵ هەڵکردنەی دەڵێن ئەگەر کابرا پێش نوێژ ئەوها قۆڵی هەرکرد بوو قەیدی ناکە چکە ئەو حەدیسەکە یان نەهیەکە لەبارەی ناو نوێژە هەندێکیش دەرێن ناوەڵە بە موتڵەقیە کابرا مادەم قۆڵی هەرکرا بوو نەهی لێکرایە با لە ناو نوێژێ یعنی پێشەوەی دەست بنوێ بە ئەوها بیهینتەوە یعنی قۆڵەکەی ئەوە بکە ئەجە لەوانەیە کابرا پێت برێ ئەدی ئەو کەسێک کە قۆری کورتە هەتا ئێرە دێن کاکە خۆهەری نەکردی حەدیسەکە باسی هەرکردنی دەکە و بەخۆی قۆری کورتە تەواو هیچ کێشەی تێدا نیە بەس ئەمە باسی هەرکردنی دەکەین لەوە لە شەروالەکەت هەیە پانتۆڕە هەری دەکاتن درێژە هەری دەکا یانیش ئەوها کە دەستە سوزدەی ئەوها هەری دەکاتن ئەو جە دەچیتن ئەوانە هەمووی باز دەکرێت کە ئەوانە نەهی لێکرا والله أعلم من السنة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي لفظ لمسلم عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. یەکەشکە لەو سونەتانە لە پاش نوێژی سبەینێ دابنیشی هەتا وەکو ڕۆژهەردێ حەدیسەکەی جابری لە فەرمەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێکە نوێژی سبەینێ دەکرد دادەنیشت هەتا وەکو ڕۆژ دەردەچوو حەسەنەن یعنی مەبەستی ئەوەیە تەواو دیار بوو ڕووناک و واضح بوو و لە حەدیسەکەی سەماکی دەفەرمێ بە جابرم گوتمە جابری ئایا ئەتوو لەگە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام دانیشتی فەرمی بەڵێ زۆر دانیشتیمە لەگە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە موسەلای لەو شوێنێک کە نوێژی تێدا دەکرد هەر نەدەستا لە کاتی نوێژی سبەینەی ئەویل غەداتیش دەڵێن هەر سبەینەیە دوو ناوە هەردووک هەر لە بۆ ئەوەی بەکاردێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەڵ نەدەستا هەتا وەکو ڕۆژ هەڵدەهات وەچی ڕۆژ هەڵدەهات ئەوجا هەڵدەستا باشە ئەدی چیان دەکرد كانوا يتحدثون قسەیان دەکرد فيأخذون في أمر الجاهلية باس سەردەمی جاهلیان دەکرد پێدەکەنین قسەیان دەکرد دەیانگۆ کوراومە لە سەردەمی جاهلی چەند نەفام بووین مەسەلەن ئەو بتەمان دەپەرست ئەو هامان دەکرد ئەو پێدەکەنین ئەوجا ئێستا ئەتووەرە بڕۆ لە ناو مزگەفتێ دابنیشە مەوزوعاچی بکەوە کورەک و مزگەفتە کو دەبێ ئەو بابەتێ تێدا بکرێت ئێکورەوە سەحابە کاکە لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دانیشتینە باس سەردەمی جاهلیان کردیە و فلان ئەوها بۆ بت ئەوها بۆ ئەو فلان ئەوهای کردیە و نەک زەمکردن نا هەر باس خۆیان دەکرد و مەسەلە ئەمن وەڵا لە سەردەمی جاهلی ئەمن ئەوهام دەکرد و ئەوهام دەکرد و ئەوجا شتەکە پێکەنی ناوی بووە پێ دەکەنین ناو مزگەفتێش بووە و چی تێدا بوویان
ها بەخۆمان دروست کرد. یعنی کۆمەڵک لەو شتانێکە لەوانەیە باسییان کردیا پێکەنیە کەواتە بەڵێ ناو مزگەفت دادەنیشی لە خۆت بابەتی دەگیڕیەوە قسەی دەگیڕۆ بەس قسەکە ناشەرعی نەبیتن لە سنوور دەرنەچیتن زۆر اعتیادیە ئەتو هەرچێک باسی دەکەی هەرچێک دەیگیڕیەوە لە سنووری شارع تێپەڕ نەبیتن دروستە مەسەلەن ئەو دانیشتانەوە حتا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زۆربەی جار پاش ئەوەی پاش زکارانە و پاش ڕۆژهەڵاتنی چووە خواردنی هینایە و لەگە سەحابەکان لەوێن دەردانیشتینەوە و خواردیتیان ناو مزگەفتێشی ئەوەش هەبووە الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ah